Maraguling meging papel ng Bacolor Mayor Eduardo D. Datu inyang kasagsaganan ng Mount Pinatubo eruption banwang 1991. Inyang panahon na ito, magobraya pa king Department of Public Works and Highways o DPWH at may assign niya king Mount Pinatubo Rehabilitation Project. Ing obrang mitutok kaya, monitoring king bulkan. So ako ang in-charge sa monitoring. So lahat ng pagtabon niyan from Porac, Mangkatsan River hanggang sa Delta 5, hanggang dito sa Bacolor, I see, nakita ko yung personal. Bayo Miras Bacolor, manibat siya Porac. So mabyan may warning in office, then the office, we send a warning karang may ayalwang national agencies, regional agencies, sila mag-warning. So sa public works, ako nagsasabi, may lahar yan, 4 to 5 feet bababa, nandito na yan sa Delta 5. Yung ginagamit, meron na kami noon. Then, radio and fax machine. 1995, may pasibay-waning lahar. At king panahon na ito, miyalal ni antimong Vice Mayor ng Balen ng Bacolor. Bista man biktimaya mo naman ng mesabing kalamidad, balaos kanuing kayang obra at sinaup mo naman king rescue operation. First, ang unang target, evacuate yung tao. Alisin yung tao dito sa buhay kasi importante ang buhay. From Madwadu, Potrero, yung Lahar, Santa Barbara, hanggang sa Talban na sa Ripit, inaakot ang tao. Tulong-tulong. May evacuation centers. Meron tayo nun sa Cabcom, dun sa Clark. Meron tayo sa Bulaon. Meron tayo sa Mainpis, pinakamalaki during that time. Meron tayo sa Sagin na evacuation centers. Pinupunta namin yan araw-araw. Paulining kalamidad, dakal karing tao Baculud ding migbakwit. Inya naman din natang yapakano king punto na burida nong buran king political geography ning Baculud ding aliwang barangay. Pero piglaban de itiring manungkulan king Balen, king pamanimuna ning Mayor kanita ay incumbent board member Jun Canlas. Samantala, Datu at tubong Baculud, meging saksiya kano, nung makanano netimbunan ning laharing kayang Balen. Libutad ning kasakitang ay ni, ing pangarap na kanong pasibayong italakad ing Balen ning Bacolor, amisa ng meging kabisera ning bangsa. June 15, 1991, halos maburane king mapa ng Pilipinas, ing Balen ning Baculud. 19 kareng 20 barangay kanita ring mitambunan king lahar at migmisulang yang ghost town ing lugar. At nung dekada, kaya rin ang memakbong ning bulkang Pinatubo, kerakalan kareng Bacoloreño ring mibalik na keti. Sumangira na naman ing development o jat na balaos ing progreso king Balen ning Baculud. Agpangkang Mayor Datu maragulya kano asaw ping balaw sa operasyon na ning Dovecat kanita, awsanda ng Don Honorio Ventura State University ngeni. Lahat ng mga bumubuo ng Dovecat, ng Datu, thank you so much. Isa sila sa nakatulong kung bakit ang Bacolor ay buhay na buhay pa. 2019, inyang midina niyang pamikatago ni Datu ang maging mayor ning Bacolor. Inya naman kano pelampasan nini, bang adinan katuparan, inkayang paninap para king Balen. Agpangkang Datu at 33 banway milabas, mi karakal na kanuring industriyang mag-invest ngeni king Bacolor. Pauli na ning saup at masabaldaring memalen, antimurin ding manungkulan. We have our savings, and thank you so much sa pinagtulong-tulong nating effort ni Congressman Don Gonzales, yung Bacolor Rehabilitation Act, the Public Act 9506. May naitutulong yan financially. Yung mini-convention, nahingi ko yan sa Bacolor Rehabilitation Act. It is executive building. At saka yung hospital. Kasalungsungan niya na manggagawa ng multipurpose building ng Balen, amegawa pauli na ng pondo ng LGU. I see it now, we are progressive now. Kaya nasasabi natin progressive kasi we strive, the people strive. At yung mama yung taga-Bacolor, ang dami nilang bahay. May bahay sila sa settlement areas. Noong natabunan, may iba, nagbumili ng mga bahay sa mga subdivisions na malalaki. Then uwi siya rito, nagpagawa na naman ng mga rest out, mga resort, mga bahay. Naging dumami ang property ng taga-Bacolor. Madali ang pag-aaral ngayon. Kahit sa kapamunta, may eskwelahan. Magbukas tayo ng Bacolor Central High School dito sa atin. Magbubukas tayo disenrollment ng San Antonio Integrated School. Alam mo naman, pag nandun yung university natin, the Datu, lahat ng courses ino-offer. So talagang mas progresibo ang lugar. Atin pamurin kanu kareng tubong Baculud ding miras kareng mialiwang resettlement at siping Balen, kalupan na ning San Fernando ang gangeni manatili pamurin ka rin. Agpangkang Datu, balaos pamurin ning aliwapang development king karelang Balen, inya naman amuyuta na lang ning alkalde, ring kayang kabalen ang magbalik na king Baculud. Bumalik sila dito. Yayaman yan sa ibang lugar eh. Pero pag kaya na nila, magtayo sila na pamamahay nila dito. Oh, this is Bacolor now. You can go home to your place.
may sementong daan, may kuryente, malinis, may kabuhayan. Go home. Samantala, tsuking 148 million pesos ang internal revenue allotment ng Bacolor at inyang 48,066 sa populasyon base king 2020 census kabang at sunomon king 49,843 ding registered voters. King kasalungsungan, tuturing niya ini ang timong third-class municipality. Ako yung kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.